Dherula tok biara thurpak pen tarapung lang royalong chegadolong kachisalam pon. First VDC Cup surihini rain korapo daldali mensing timung pathuak lamalong kipangcheng. Karbi Anglong sang tiang tan kipon midu ke endun paching barnangji KASSA. Karbi Anglong live prime time abirta long penli sami beauty bepi non birtang ton pen archuponitha. Lakhain korapo nilip constituency ke parlo upper tarapung Dherula tokbi arat thurpak pen kedam kewang school kedun hithi kulat kedam kasik sagajok chegadolong kachisalam pon. Lason si kedam tangani upper tarapung Dherula tokbi rat thurpak pen tarapung alang royalong Dherula tokbi arong asar sonaren tokbi pen pin khat ponatengsi rongarat thurpak pen chegadolong kachisalam pon. Laso pen tarapung LP school master atum penta inut pen pharoisi anchipidun lapen aduntu motorcycle kido antum anta ningkimi pen kachipidun lapen upper tarapung Dherula tokbi arartum pen kachirap chiri ponsi chegadolong kachisalam pon paduponlo. Lasi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang MLA Dr. Numal Momin lapen MEC Pobitra rong piatum mission theng piadolong nang kimpi pon thapusi chuningri padupon. Isi bang ke non ditum tarapung area master tum bang sapu nang pidun lo imit yang harus si la bang ini tum talong tang der pasi bang ta patap nang phang chaw lo la kalang teman an su share nang hi jumi ta kunah teman churu lo kalang tum bang ka gari motor share ke bang kena join ni alang tum ta chimat ha si harus sinang pidun lo la pe ni tum kem ni jeji gang tum bang la lo rong be rong tha ka par tarapung go pelo luar tarapung go pelo student na tuman ame non thoi ke dam peng ke bang stami king op puno ke thop puno kit dam ki cham ki kena join ni sela so dolong munai pilo alang le gamra hoi benta nang pudulo gamra hoi pe sami rong teni tum ke hinodagi tuwar chebunai nangi pola make alang ta pudo la so putak mosi itum darong mi cardon suri ara ta kroy dun si ni tum ta chedon lo la pen claim nulo sini ni tum manga holam lo lada ko somal ki bigi tido la pen litum wene bang alhi mali ke bang sidame dak barikha aba amang badet tan ningkreng boitame keng op kai thonang doji la se kaje prok nai hai matha dam la pen somal bihe khek dam phan ki matha dam sini tum la so rap pen ni tum rong si 38 ne dondo la so pen sini tum se rap ti to methang akam badet men ni methang akam chiusi ni tum la rat phan ki matha athe rong be rong thang ni lim ni hang phan ki matha dam si la so dolong ke ni tum kremlin lop pini an ni anang dengan la so de long ke non claim pom na tum papini ake thege ding to na chirap dun dum nili tum ke la so na bang ave non bortoman nili tum hedi badu panda ni tum cho hang he bang cho hang ke bang nang rap di hai sitame ni tum bortoman ke nang ladang di tum grass river amri tum masila pucherap itu ala la ke thege ding panda tum chapadi je. News report Karbi Anglong live. Pai kunia chikloni pai krehinia ni anarlo por pai hinia por pen Dhansri constituency ke parlo daldali mensing ti morong pathua klamalong first VDC Cup surihni rang korapho football tournament Karbi Anglong Thomas Council CM arideng pen in puponlo kangpuani dojing phang club tumsi tiebreaker pen bithilangso football club phan chepahai ponlo Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang pen ke pathua hin ning ke parong pon CM kapu ason si lasolong ke charli dun pen VDC angkang tame pathu bi pen ke pathua hin kirung ponja phan pumathasi ke chengsia phong VDC Cup football tournament surihni rai korapho Dhansri Ovekimi Sports Association pen mathasi pangcheng ponpo bangso ki pathu ki bi pen Ovekimi tuma phan rakia mar pen ki pangrai thekjia phan la pen pathu parong ro hin aning ke parong ja phan si bi pondo Kangpuarani Bithilangso Football Club lapen Diaram Dipusa School Dojing Phang Club atumang bongsi pathu ponlo ke pathu hud Bithilangso Football Club ahin pen ke chengsi goal thaponlo aduntu second half hud Dojing Phang Club penta goal isi thapthusi chedai koilo ke hai ke patini pami jia phan tiebreaker pathu ponsi Dojing Phang Club atum goal trok si lapen Bithilangso Football Club atum goal trok an ki piuna jo Dojing Phang Club tum kangpuar ni chepa hai pondetlo
Kangpurni aluhi sarpoman pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang aluhiaman pen EM Tilotuma Hasnu Dhansari VDC Chairperson Niso Terangpi MSc Johnny Timong MSc Hetsing Rongpar ex VDC SGB na pen penangan ki thekidingotum chetong dunsi mission na pen Jai Pamisi Mai Pachun Pondo Bangsul ke pathu ke pachun along kinang sot ason ke doan VDC Chairperson Niso terang pia hin pensi pipe dordun dong pusi dosa amai phu thengprong rong pi pen pachini Karbi Anglong Autonomous Council torpor paji bhai ta kori bola aro yat Donsari Sport Donsari Uekimi Sport Association ne organize korais VDC Chairperson logote yar local misi ye रबो आयोजित पुलिस ठीक है स्पोर्ट्स क्षेत्र आगुवाई निया साथ विदेशी का प्रथमबार यार इंट्रोड्यूस करा হৈছে তাৰ কাৰণে মই মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে মই আহিছো আৰু মই স্পোৰ্টছ কালচাৰ সাৰ্ভিস কৰিবৰ কাৰণে মই আয়োজন কৰিছো আকে হাই ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং লাপেন কে কেথে গিডিং আতুম অফিচিয়েল আতুম লাপেন বিতুমলং মানপেংগেদো আকে হাই পি নিসোতৰাং পি স্পন্সৰশিপ mange piduna bang pi pen pen bitumloda hela kecheng si made kangpu pon ada me klem pon bangso kangpu pon lake litum CM sar tuliram monghang ari deng pensing pu pon lo tapen ladak litum betaini mate longnian field do elong la bangke upper half jan rules sing han se rong lo tapen pini abangke kangpu pon mate la bangso ki long bangke monsing ke ron rong monsing timung rong do dia long se pon News report Karbi Anglong live Karbi Anglong sangti angtan mate interstate ki ponatumalong midu ki endun paching barnang ji pusi phaikunia chikloni phai krehini donmarli restaurant taralang swalong Karbi Anglong Sen Supplier Association mate KASSA phirangkia mai kangnia hut forest department aphan pachini pon Phirangkia mai long Robinson Hanse Mepu KASSA kaning je tengke Karbi Anglong sangti anong thengpi Karbi Anglong pen angtan mate interstate ki pon atum along motor I hum along phan hini mate motor I hum along sika suri hini endunang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council atum isi along chiparai pon Karbi Anglong Autonomous Council atum isi along chiparai pon atengsi nitum KASSA penta motor I hum along suri hini atangka forest atum phan kitangsi Dimapur sangti chojordamlo Sitami keong dua motor along ke forest side photom midu endunde pinlo ejo pen hum thongkep plikep amotor pepar pon labang so aputhak nilitum KASSA pen ACF aphan pinpura lotami pajerdam sitami non ponta aprang tengsi ajowang hum thongkep plikep amotor aphan ke midu endunde si pepar pon bomna I hum pen sika storihini midu ke enduna puthak nilitum KASSA CM Dr. Tuliram Ronghang aphan karjuda mahut CM Dr. Tuliram Ronghang nangka pachini dona tengke Karbi Anglong Autonomous Council revenue ke pabaji aphan si Karbi Anglong sangtialong thengpi interstate pondopu ihu ma motor pen surihini endunang popusi isi pen chiparai pondopusi CM Dr. Tuliram Ronghang nang pachini dunlo laso tengsinil tumke ihum pen surihini atangka piponsi Dimapur palipon bomlo lasinil tumaphan midu nang endun chot kapre kaphan ke midu endun de bomlang pulote adai ke do forest tumamen rar phan paklang ponang kokpu pusi phirangkia mailong ningji pon moholdar tumalong forest department tum kapre ka tumaphan permit ki pidun pen sangti ke papuran parta construction men pen angtan papon bareta do inut moholdar ghat along kapre ka tum ke papur dunu bareta jo moholdar tum ale ke longle ajok pinang moholdar tumke ghat chinghap nang kokta dolo anpartami moholdar ki jutang din setami sangti ke papur barat ke forest tum khang dunangji kang hap tang dim ta papur pon bom pulotangte aningkan kaprek moholdar tum ali chilong le deji puta ningji pontu nitum sangti habe para choklem nitum supply nitum aningkan dolo tami husupange green ses ave sami nitumange nonje Karbi Anglong sor Beli tu mithang humporti ba mithang aja kong mithang revenue cepa ong nai bu konsila sor matha se mane non ge sangti gari same interstate jong se damlo plotang te mane 2000 per track long pekang nai asli tu mange ahol ni tu mange bepar behar
kacu claim dia tum penang apa sini tum mangge genuine lo hok pes ni tum mangang claim lo apa ni tum ge dak tame tekang lo tum nam lo green sesing than pun tum dema pordam lo bon sami ni tum ge dam tang sami ni tum green ses ada biti ke tonang tang ni tum pulo jangan tum cek pa mekanik bes ni tum hodai tame ni tum pulo dan ni tum tokjir pen sami ni tum lang tum han solam the puthang ni tum palai dam lo bona melang tum mangge ada biti bang claim kelada jowang tame jojo long si hum sikep tham kep agari bangke green ses agari ke mane bina green ses dam bom lang nun puam no ke hodeng te per day long si itum Karbi Anglong revenue kana hok bangke 30-40,000 si per day long ke tum kana hok lo pote achiklo ning kan lo pote la sohor hom kan lo tum Karbi Anglong revenue tum kana hok ke asi Devti ke do tum same ahokpet bangke do pamekani dong sila tum do pamekake bodang dele tumange non next step bangke ni tumange amen si jong dak popesini tumange social media ni kan bachini News report Karbi Anglong Live. Joy ke pen ticket la pen kisang aboha kilongja phanpura kidam tani long e ki sompon lakha kre ke thom langhin constituency ke parlo langhin municipal board asai hem adung het Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department a hin pen pini counter la pen IB asai hem long e sompon labang solong e lake Hauraghat LCMLA Dorsing Rong hangal deng pen si sompon do lapente Karbi Anglong Autonomous Council EM Transport in charge Bilimohan Khaklari chirab dundo labang so sai ke claim panalong langhin Municipal Board Chairman Ethelian Muchari langhin VTC Chairman Kiron Tobi langhin BJP Mondalamai Phu Mrinal Brahma Anparta Ongtung Manpeng ke dua tum chitong dun si RDP dun Karbi Anglong Autonomous Council Transport Department or EM Monmanyo Bilimohan Khaklari Tikot এই লাংহিন টাউনত Karbi Anglong Autonomous Council ট্ৰান্সপৰ্ট যিমান বাছবোৰ অহা যোৱা কৰি আছে সমগ্ৰ Karbi Anglongত এই বাছবোৰ আহি জিৰণি ল'বলৈ কাৰণে ইয়াত এটা কাউণ্টাৰ লগতে IB ড্ৰাইভাৰ ষ্টাফ বা পেচেঞ্জাৰবিলাকেও থাকিব পৰা তেনেধৰণৰ এটা আৱাসগৃহ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে এই আৱাসগৃহ নিৰ্মাণৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপন আমি কৰাৰ যি কাৰ্যসূচীত মই আহিছোঁ মানে Karbi Anglong Autonomous CM ডক্টৰ টিৰাম ৰংহাং অহাৰ কথা আছিলে গতিকে তেখেতৰ সুবিধাত মই আজি আহিলোঁ সুবিধাৰ কাৰণে তেখেতে আমাৰ হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক সন্মানীয় দৰ্শিং ৰংহাং ডাঙৰীয়াক পঠাই দিছে আৰু তেখেতৰ হাতেৰে আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছোঁ গতিকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই বাছ কাউণ্টাৰ আৰু IBটো কি কয় গঢ়ি তোলা হ'ব গতিকে ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ ৰাইজৰ কিছু অসুবিধা হ'লেও সুবিধা পাব ইয়াত দূৰৰ পৰা অহাবিলাকো কেতিয়াবা অসুবিধাৰে তাতে থাকিব পাৰিব ইয়াত langhin pen sarpangring tikathar Karbi Anglong Live. Rongkhang constituency arlo along stami HSDF asonga jakong kachip pharang jiaphan HSDF asonga pharman rongkuroi bathua klamlong HSDF Rongkhang constituency committee ami mesen pen kisengpon HSDF asonga pharman mate khai longri dera pharman phan kachesong jiaphan pura HSDF asonga mahang pathek det pen breakjam constituency arlo stami constituency committee sengpon bombang bomsi niphai kepanike HSDF asong pen Rongkhang constituency arlo longtami constituency committee sengpon tanglo HSDF Rongkhang constituency committee kisengpon la so melong HSDF asong japo Wilson Terang pen kichari ponomialong tiripi pen Mei Phu Rajan Timong Chunbang Women Wings Youth Wings atum chetong dunsi laso committee kiseng ponalong HSDF Rongkhang constituency committee pen Mei Phu Dijyoti Saura Chunbang Matthias Marak lapen pinang anatum pan break jam arpu peponsi HSDF tiripiame atum deng pondo laso CCMA kiseng panahur Rongkhang alo kedo APHLC BD Sarpen kedanglo bang thongkep sosiatum mithang song pen chi o si
HSDF asong chepa oksi HSDF asong along deng ponlo lakado kave arpu kachebak ame pathir erapi kopi kosona bidi pensi kile ka hut kachepa hainang ji po puthak me ke do hut penang analam thi chingwai tami padu pondo rongkhang LA andar lo HSDF mate Hill State Democratic Front labang so amain tum dak pedo pondo la penpini lada constituency committee dan itu MAC constituency committee dan itu form lo la pen pini lada thaglong lo APSLC pen don thong ke bra hobat pini wenang cepak ogdun lo pen kapre tum dan cepak ogdun do Congress pen BJP pen dame lasi pini kupi posi la ana jopo dame Karbi Anglong East Karbi Anglong kuna West Karbi Anglong kuna kopia posi ini tum dagla rara tum posong se arni bang nang ke joinun ma pulote nini tum akemang la peni tum ke klempon kaduk kawe rara tum chinisi je Karbi Anglong long akhaitin ajatitin do andame celang pet pen vote jok pen pe hai he pulote ajat akam satame ajat sayang deng nami icunun e pucinisi non HSDF long bangke dake job akhai pen nami kacelang select kacihijin kacebat ko awi dongkamuka men wiki bay Karbi Anglong life Lasom se aningkan vahason thak-thaksi Assam University Dipu Campus Students Union mate AUDCSU along prek jam ang hoephan election mate kilika chipate paduponlo Lasom thotsi AUDCSU surihni rain kora pholapen surihni rain kora trokaning kana bahaphan election mate kilika chipate paduponlo Lasolong All India Karbi Students Union AIKSU songpen Kachetoidun, Sarning Meteron, Cultural Affairs Secretary ang Hoyaphan, Paroki Thomra Troksi Braisia vote pen Bahai Pondo. Lason se non kidamtang Paikonia Chikloni Pai Cap Urmiani Assam University Dipu Campus Students Union Mate AUDCSU Surihini Rain Kora Pora pen Surihini Rain Kora Trokaning Kana Bahaphan election mate Kilika Chipate Padupondo. Lasolong All India Karbi Students Union AIKSU songpen kachetoy duna bangphu Sarning Meteron AUDCSU along Cultural Affairs Secretary anghoy chepahay ponlo Halapu All India Karbi Students Union mate AIKSU song amepu Starson tisola penchun bang mensing teron pen kipachini ponke AUDCSU election mate kilika chepati along bangphu kachetoy dunke kicheng silang sitame Sarning Meteron bang so anghoy kang niduna long AIKSU asong aphan thedung ning ka chithia podlo lasi sarning me aphan avot ki pipen ke pahai duna tuma phan tame AIKSU song pen ka churolam the pachini pon News report Karbi Anglong live Pinya birta kala pon sing kang ton poniklo kartong